wo gushikayo kandi urugendo rurananiza mana yacu turasaka ingomezi n'ikigombe mana turaje gukenguruka ubwiza w'amawutugirira twagira duhezagire tuvugire carimwe gira amahoro Yeruzalemu turiko turaduga tugana wa mugwa mweranda Yeruzalemu itari beza bo gushikayo kandi urugendo rurananiza mana yacu turasaka ingomezi n'ikigombe tuje kugusengura bikwiye ni wewe mwami w'abami bose twagira duhezagire tuvugire carimwe gira amahoro Yeruzalemu tuvugire carimwe gira amahoro Yeruzalemu tuvugire carimwe gira amahoro Yeruzalemu turiko turaduga tugana wa mugwa mwera Yeruzalemu yo itari beza bo gushikayo kandi urugendo rurananiza mana yacu turasabye ingomezi n'ikigombe umuhanuzi Habakuki mu kigabane cya 3 umurongo wa 2 yavuze ngo Mukama narumvise bakuyaga ndaheza ngira ubwoba Mukama narumvise bakuyaga ngira ubwoba Mukama numvise igikorwa cyawe murahiriwe mwebwe mwese mu buzima bwanyu mubayeho muyaga ibikorwa by'Uwiteka murahiriwe mwebwe akanwa kanyu kabayeho kayaga ubwiza bw'Uwiteka murahiriwe mwebwe mubayeho muyaga ibishingiye ku mbabazi za nyenijuru n'isi murahiriwe mwebwe mubayeho muyaga iby'urukundo rw'Imana nimba Habakuki yaragize ubwoba agasusumira reka mbabwire isengesho yaciye agira nawe wumva ibyo uri kuragira ariko nimba Habakuki yaravuze ngo nagize ubwoba kubera uko bariko barayaga ibikorwa byawe nawe utayaga ibikorwa by'Uwiteka biragenda gutese nawe akanwa kawe nawe amaboko yawe nawe ibirenge byawe nawe amarangamutima yawe atayagwa no kuyaga ibikorwa by'Uwiteka biragenda gutese ngweka no muri iyi myaka ntukirangure no muri iyi myaka ntukimenyekanishe ariko niwashavura uribuka kugira impuhwe iki ni igihe cy'uko Mukama amenyekana muri twebwe iki ni igihe cy'uko tutayaga imana z'abasogokuru ariko tuyaga imana iriho imana yamyeho kandi izokwamaho Yozuwe umuntu w'Imana uwajabukanye umunyisirayeli
Yorodani atandukanye na Musa yajabukanye umunyisirayeli ikiyaga gitukura. Yozuwe yaravuze ngo kugwanje ruhande mpisemo gukurikira Imana yanjye, ngo nimba mushaka gukurikira z'abana zo muri Egiputa zimwe abasokuru banyu bakurikira, ngo mumenyane nazo. None iki ni igihe cy'uko Umukama yiserura. Habakuki yagize intimba ariko araraba umutima w'ubugome, ukudadika umutima bw'abantu bo muri ico gihe. Araraba ukugana Yeremiya yatewe amabuye ariko avuga ku izina ry'Uwiteka. Araraba ingana umuhanuzi Hanani ingana yateye amabuye akakira imbago z'Uwiteka z'ibiti yayegeye Yeremiya kugira ngo mu bureve no mu buto bwiwe bamwumve, agafata akazivunagura. Imana iravuga ati mubwiye ati imbago zigiye kukuza ko n'iby'ibyuma. Habakuki agira isengesho rigaragara nk'intimba yari karashikiriza, ko yarabona ko ari ukwiserura kw'Imana kandi ubwoko bwayo butagize butiteguriye kuyakira. None rero ibyo wabayemo byose, uko wiriwe kose, uko umerewe kose, more. Aho bitagenze neza, more. Aho utatewe amashurwe ugategwa amabuye, more. Ariko icineza nuko wiyunze n'Imana. Ukubanye n'Imana niwo mugisha wawe. Ukubanye n'Imana nibwo butabazi bwawe. Ukubanye n'Imana nibyo bwiza, nibyo byishimo gusumba ukubanye n'umwana w'umuntu, kuko ubwiwe afite umutima uramayeri. Niko Ubuhanuzi bwa Yeremiya 17 bavuga. Nawe ubwiwe ashobora kubyuka yarayikunda akabyuka yiyama, ariko we ukubanye n'Imana biragaragaza uburiho. Turiko turasozera igenekerezo rya 25 kwezi kw'indwi. Ku kwezi n'ukwezi kwa Gadi. N'ukwezi utabwirizwa kubonamo igisuzuguriro, wabwirizwa kubonamo iki? Ubudahangarwa bw'Imana. N'ukwezi amarangamutima yawe yari kongera kuronka uwundi munyuro wo gutwenga. Si ukwezi kubaho nk'uko tumenyereye kubaho. Ku kwezi kw'indwi niko mubyitwara mu nabi. Kuno kwezi ko kubaho mu rundi rwego, ariko ku buryo bw'ukubanye n'Imana mu itegeko, mu ngingo no mu mahame yayo. None ko dusigaje mu misi mikeyi, ubanye gute n'Imana? Namubanye n'Imana, amabuye yose bagutera agaragaza kuri igiti cyiza, uri igiti cyawe. Ariko kugwawe ruhande urabe ko atari we wayiteye, kuko ari amabuye dutegwa n'amabuye twiteye. Namba kugwa ruhande atamabuye witeye, take your happiness. Imana ntiri kure y'abayishimiye. Imana ntiri kure y'abayikunda. Imana ntiri kure y'abayirondera. Irashaka gusa abayubaha n'abayizera. None kuyubaha ukawiyizeye akira umugisha wagenewe abana b'Imana. Kuba warigishijwe ukumva kandi ugashira mu ngiro icyo wigishijwe, icyaha ntigiharugwa kuri wewe. Oya. Kandi nta n'icyaha cyabwiza guharoka, oya. Kubera ibanga nini nuko wakoze ibyo Bibiliya idusaba gukora. None rero umutima wanyu ugira amahoro rwose. Ntihakagire urarana agahinda kubera ibicanke biriya. Iki ni igihe cy'uko Imana ivuga rimwe gusa, ibyiza byose bikaba. Ndababwira impamvu. Baruki Habakuki yaravuze ngo Umukama Imana niwe bukomezi bwanje, ngo niwe akomeza ibirenge byanje bikamera nk'iby'inyemera, akama kugendera ku masonga y'imisozi. Ubundi hari imisozi, iyo misozi yanamiye ubuzima bw'abagabo, ubw'abagore, ubw'abahungu n'ubw'abakobwa, ubw'abihebeye Imana n'ubw'abarayike, ubw'abakristo n'ubw'abapagani. Ngoma ndabibiri bangari. Hari ubuzima buryoshe kuri iyi si, mbwa nta buzima namwe butagira imisozi. Gusa umusozi wawe si wo musozi wanje. Mugaba kuko aravuze ngo kuko Umukama ari we bukomezi bwanje, ngo kandi akaba ari we akomeza ibirenge byanje. Ni umurongo wa 19 mu Buhanuzi bwa Habakuki 3. Ngo ibyo birenge bikamera nk'iby'inyemera.
ngo akama kugendera ku masonga y'imisozi. Imana niyiguha kuryoherwa kandi ukikijwe n'abasi bawe. Imana niyiguha kunezerwa kandi ukifise ibigusuzugura. Imana niyiguha gutwenga kandi ukiri ingumba. Imana niyiguha gutwenga kandi ugihanganye n'ibibabaza umutima wawe. Ngoma mbibiri bangaribe kandi uri karanyumva bimenye, urondera Imana bimenye, n'ubutanayishaka byumve. Iyo tuvuga si byose mukunda, mugabo ni byose bafitiye akamaro. Niyo mpamvu iyo mwaherewe mugaruka ku birenge. Avuga ngo Imana niyo nkomezi yanjye. Ubundi Imana yadusize mu ibanga. Iyo mvuze ngo je nta kibazo mfise cyo kuriha inzu kuko amafaranga ndashye kuri konti, mugabo iyo Imana yavuga ati ndi inkomezi zawe, no mu itanura ry'umuriro, no mu nzuzi z'amazi, nizizo gutwara ntuzosha ndi inkomezi zawe. Ngo Yeremiya Imana yavuga ngo ndi inkomezi zawe ari ku kibuga cy'irerekero. Avuga ngo ndi inkomezi zawe. Yeremiya avuga ati mbweme yuko bakororera mu runogo. Yeremiya aricecekera ati ndazi ko Imana ari inkomezi zanjye. Imana igera ku rwego ibona ko Yeremiya yiyakiriye kandi abayido bakomeje kuba abagome rwose. Iravuga nibwo buhanuzi bwa Yeremiya 33:3 ngo Yeremiya we reka kwiyakira, nabaza ngo utabare nakwereke n'ibindi bintu bicu utari bwawe. Ngiyi impamvu imwe yonyene ishobora kuguta umunezerwa kandi utari mu kibanza kicujuje cyane kudakikijwe n'ibikomeza. Nuko Imana ariyo nkomezi zawe. Tukarondere gukora icyo abana b'abantu bashaka, ntunakemerere kamere kuyikorera icyo ishaka. Emera kurondeza icyo Imana ishaka muri bo bari cyukora. Nicyo cyonyine gifise security, nicyo cyonyine gifise ingabo zikiraririye, nicyo cyonyine gikomejwe. Iyo niyo mpamvu umubyeyi Bikira Mariya yemeye kumara iminsi 1260. Sawa, siyamaze iminsi 1260 ari mu bugarwa yahungishije Kristo. Sibyo none ugijya myaka Kristo yakoze burya niyo myaka yari yaramaze mu bugarwa. Icyo kitiwe cyo ndiko ngigisha, ariko ngomba kuganira nawe, ugomba kurarana amahoro mu mutima. Wowe ugomba gusozera indwi turi ku munsi wa gatandatu. Dominika twamaze kuyinjira. Gira amahoro. Gira amahoro iyo tuvuga Yerusalemu. N'umuntu ari hagati y'abamwemera n'abatamwemera. Kandi abatwemera sibo dukeneye kumenya, ahubwo dukeneye kumenya abemera Imana nabo bahimana. Yonyine iyo amaze kuba yubaha Imana nawe ategeza kubaho kuri kose mukomeze kose. Kisige cyo gutongera urutaki. Umukama gwe kugendera ku masonga y'imisozi. Umukama agwe kugendera ku masonga y'imisozi. Ni gute Imana iduha kugendera ku masonga y'imisozi? Mundi Yesu Kristo nawe yabivuze mu migani, aravuga ngo nimugira ukwemera kungana n'agatete ka Sinapi, ngo muzogira umusazi uri imbere yanyu ngo mera amaguru uhaguruka ugenda ucomo kuja hariya. Igisuzuguro kibwiyakirumva, ikigaragaza ukibwiyakirumva, umubabaro ubwiye urumva, impanuka uyibwiye urumva, umurazi umubwiye arumva. Kandi ari mu Tanzania nawe uri mu Burundi, ariko umusozi wari mu nzi we nawe uri mu nzi yawe umukinzi nuko mutaramenya imvugo y'umwuka. Hindi gihe Imana iraza iriweza Zerubabeli ingene yasenze, iraraba ingene Zerubabeli yasuzuguriwe muri Babiloni, iraraba ingene Zerubabeli atacacuma ibyaha base babikora ataziyo ingene bikora. Ingene Zerubabeli karahangayikira agira ati Zerubabeli tekana. Zerubabeli ati Uwiteka ndi gutekane gute? Muzosome n'icyo gitabo tugasoma ko Bayesidraje ntekane gute? Imana iramubwira ngo tekana, ndakubwiye ngo tekana, nuhubuke nuyobe. Ngo misi yimeruka bazoza kuyobya ubwoko bw'Imana bazoba ari benshi. Imbwa zica ibisaka, imbwa zica ibwiru, imbwa zica ibyanzu ziruzuye. Tuhirahire uhubuke. Zigama umutima uzigamire mu itegeko ry'Uwiteka, uzigamire ururimi rwawe uruzigamire mu mvugo y'umwuka w'Imana. Enough is enough. Ibisiga bitegereze ukuza k'Umukama. Muririmbyi yaravuze ngo mwa mu bugingo bwacu ni nk'umunsi ni bugufi cyane
neni burama ibinezera byago birashira nka mudahinduka tugumane gumana natwe kuko umusukuze yababurije nusigenda umwe ntawundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane Imana yacu ni umwizigirwa ntihemuka umuringi yahisemo gukonkiriwa gusozera avuga ngo mwami udahinduka tugumane nta kindi cyo kuguha amahoro igihe ubaza ngo ubyeyi uzocugira amahoro igihe ubaza ngo urongoye uzocugira amahoro igihe ubaza ngo urongoye uzocugira amahoro igihe ubaza ngo woguha promisi uzocugira igihe uvuga uti uwama umusharunga niko nocangira amahoro kada amahoro atangwa n'Uwiteka ibyo uririra ari abandi babirirana niyo mpamvu nimutarondera izina rya Kristo ko riganza mu buzima bwacu Imana iraza ati wa musozi we urigira iki imbere ya Zerubabeli umusabyi wanje n'ubu uri umusabyi w'umukama w'ubahima ukayibahira mu kuri kw'ijambo ryawe uhigwe muri ko umukama Imana niwe bukomezi bwaje niwe akomeza ibirenge byanje bikamera nk'iby'inyemera akama kugendera ku masonga y'imisozi namba wizera mu kuri kw'ijambo ry'Imana dusenga Imana namba wizera mu kuri kw'ijambo ry'Imana dusenga Imana umwanditsi wa Zaburi 103 yigeze kuvuga mbate Zaburi 137 yaravuze ngo ntukigere ushavura kubera inkozi z'ikibi ntukigere wifuza kumera nk'ababisha kubera iki ubwa mbere buma n'ingoga nk'ibyatsi ubwa kabiri barakaba nk'ubwatsi bwari butotaha niko kiye gukora nico ukwiriye gusengeramo izigira umukama ukora icyiza uheze wibere mu gihugu ubeshweho no kwizigira nezerwa n'umukama nawe azoguha umutima wawe wipfuza inzira yawe urayishinga umukama Imana yawe umwizigire niwe wenyine azokora ibyiza ubuzima bwawe bukeneye kubera iki Imana irahari ngo iserure ubutungane bwayo nk'umuco kandi Imana irahari ngo ingingo yayo itamanzure nk'umutaga reka ubutungane bw'Imana bukore mureke ingingo y'Imana ikore ubone ko nezerwa byo mwifuza byose byo mushaka byose mubironderana amahoro nimubona mwarasenze mukigora mukisonzesha mukagira genda ugerageresha Imana kimwe muri 10 uraba ingene gukura kw'ibyenye by'ubwoko bwose ikugomorere kw'ingomero z'imeza girirwa n'itegeko oringati ntacyo ufise wokora nta n'umwambaro ufise nta n'amavuta ufise yotuma kuraho itegeko ry'Uwiteka ndabivuze kandi bivuze mu izina ry'Uwiteka genda nubona wahera bakijya gisuzuguro cyanyuma cyase kukivako kukuva kukigeragereshe kutanga kimwe muri 10 cy'umukama yakurikije nogitangura kiramutinga kagashishira mvise mu mutima ni munyature ko umugisha nabaho kwatura kubako kandi mu izina rya Yesu Kristo nukana bubikorera kuri iki cyane ndasabye Imana mushobora byose kurenganura igutera iteka igutetura ikunezereze yomora icyonyi cy'ubwoko bwose cyaba icyonyi cyihisha mu ngwara cyaba icyonyi cyihisha mu miryano cyaba icyonyi cyihisha mu kutaryana mu kuryana mu kutumvikana cyaba icyonyi cyihisha mu kutarya ngo muhage cyaba icyonyi cyihisha mu kutambara ngo mubegwe cyaba icyonyi cyihisha mu kutavuga ngo mwumvwe cyaba icyonyi cyihisha mu kutagira aho muba muhora mu ruzererezi cyaba icyonyi cyihisha mu kabaregwe kuwo mubakanye cyangwa ibibondo byawe cyaba icyonyi cyihisha mu bugito bw'ababyeyi bakubyaye cyaba icyonyi cyihisha mu ngwara runaka amaze kukuzako cyaba icyonyi cyihisha mu bushomeri cyaba icyonyi cyihisha mu mivumo y'igisokuru kibi cyaba icyonyi gikomoka ku gicaniro cy'idini ryawe mu izina rya Yesu Kristo nuba wabikongera y'umutima ndasabye Imana mushobora byose iguhe igitangaza iruhande y'igitangaza yaguhaye cyo kuba uri muzima atabuza abapfuye kandi mu izina yongere gukora igitangaza kigaragaza ko utafunye amaboko yawe
ikigega cyawe ntikikagira umwumira, ibiganza byawe ntibigatoboke ngo bigire inyatsi, uruhanga rwawe ntirugasuzugurwe ngo rugire icankiro. Uragahorana igikundiro cyagenewe abana b'Imana kuko wubasha itegeko ry'Uwiteka kandi ukabikora. Uwo mugisha ni ukubeko n'uwabikoze uwucanisha n'izina ryawe. Mbiga Mukama mbino guheba nkajaye kwariwe ufise amajambo y'ubuzima. Mbega Mukama mbino guheba nkajaye kwariwe uri inzira injana kwa Data. Duwawe Mukama nawundi nizeye, nawundi no kwirukira atariwe. Awundi twokwirukira. Muhumure Kristo Yesu arahari, muhumure Kristo arakanje. Muze tumurondere mu mbabazi ziwe, twihane ibyaha byacu. Reka kubabara ahubwo tekana imbere y'Umukama kandi umwizeye. Ntushavuzwe nuko mugenzi wawe waroranye ibintu byowe bimeze neza. Ntugapfuhire ubupfundika imigambi y'ikinyoma. Usenga Imana. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ni wowe uri Imana se w'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Uragahora ku ngoma y'imitima yacu, nyaguhora ku ngoma, kuko ni wowe Mana ubyagiye mu ijuru ahera ndahawe, ariko ugakorera mu mitima yose iri mu butungane. Akira uyu mubavu w'amashimwe ukomotse mu kami k'imishaha yacu. Tugushimiye ubwa mbere kuko turiho turi basima ku bwawe. Waturinze mu ngendo zose twagiye ducamwo, wabanye natwe ntitwasuzuguritse, wabanye natwe ntitwagize impanuka, wabanye natwe ntitwapfuye rubi, wabanye natwe ntiwemeye ko tugiye ikuzimu, wabanye natwe ntiwemeye kw'ibyago bibyagira mu buzima bwacu. Mukama akira icubahiro. Ni wowe Yehova Rafa, ukiza indwara z'ubwoko bwose. Niyo mpamvu wakiriye Kristo umwana wawe, Imana nka wowe nyene, ukamutuzanira kandi ukamushyiramo ibyo dukeneye byose kugira ngo dushobore kubaho turambye kandi turoraniwe. Uwo ni uwundi mubavu wa kabiri w'amashimwe tuzamukanishisha amaboko yose kugira ngo n'umwasi abone ko atako twamusigarije mu izina rya Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo ni umwami wacu, ni umukiza aduha agakiza kuzuye, adukiza ibyaha, adukiza ibyago, adukiza imibabaro, adukiza ibisokuru bibi, adukiza ukutamenya, adukiza ubugome, adukiza ibisuzuguriro, adukiza ubugumba, adukiza ibyonyi byose iyo byozana na hose bibabaza ubuzima bwacu. Uwo Yesu Kristo ni umwami atumenyera ibidukwiriye. Uwo Yesu Kristo ni umucunguzi atuma ubugingo bwacu butayamira. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, ndi kuninahariza Data muri wewe, kandi kugira ngo amashimwe yanjye, amashimwe yo kuri iki gicaniro ashobore kwemerwa imbere ya Data, ashobore kugira agaciro
ku gicaniro cy'Uwiteka, ashobore kumanura ibisubizo ku bibazo tugendana mu buzima bwacu. Ndasabye kweza kumwe umwe wese muri twebwe turi kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bw'Umukama. Ntitwiyejeje twenyene, dusabye ngo amaraso meza ya Yesu Kristo yo yamenekeye amahanga, yo yasesetse ku bwacu, yo yasesetse ngo dukize ingwara. Ijana 53:5 nikavuga. Ndasabye ayo maraso aciyorora ubuzima bwacu. Ndasabye ayo maraso aciyorora ingingo zacu. Ndasabye ayo maraso aciyorora abagwayi n'abakomeye. Ndasabye amaraso ya Kristo aciyorora abahinga n'abahinyanyuzi. Ndasabye amaraso ya Kristo aciyorora abasenga n'abapagani. Ndasabye amaraso ya Kristo aciyorora ubuzima bwacu tubone kubohoka no kwidegembya. Kama Yesu Kristo mukozi mwiza, agaturo mfise ku mutima nakanyamuneza kuko kuri buri kintu kimwe cyose kidushikira kuri iyi si watubereye ifura, gutyo duhakararo kuko ugene tuzokwifata. Ku musaraba warababariye abantu bose kandi warubabaye, ari kugira igitambo kidasanzwe cyo gutanga imbabazi ukaziha n'abakubabaye. Ndasabye ngo imbabazi zawe zisesekare kuri twebwe ubwoko bwawe, zisesekarire ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Imbabazi zawe zisesekare ku bakozi b'Imana aho bari ku mpande zine z'isi. Imbabazi zawe zisesekare kuri Afurika. Imbabazi zawe zisesekare mu ngo z'abubatse Kristo. Imbabazi zawe zisesekare ahantu hose no mu masoko no mu mabisi hose hashikirwe. Imbabazi zawe zisesekare hose hari igicaniro cy'ubutabazi bw'Imana, ahari igicaniro cyo gusenga no kwiga ijambo ryawe ribohora kandi rikiza. Ayo maraso umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ariko aravuga, yavuze ngo amaraso yatembwe nicyo kimwe n'ijambo ryaturiwe mu kwizera. Abaheburayo 4:12. Rero iri jambo nirihinduka inkota y'ubugi bubiri. Iri jambo niritandukanye ikibi n'icitse. Iri jambo nirihezagira abagenewe guhezagira. Iri jambo niribohora ababoshwe n'imyuka y'abadayimoni. Iri jambo niritutumure ibihago by'abarozi. Iri jambo nirikure. Iri jambo nirikure. Iri jambo nirikure amasinde yose, ibishanoshano byose, ibifurifuri byose byaramijwe abana b'Imana ndetse n'ibyarungitswe mu muyaga, byarungitswe mu mwemu. Iri jambo ry'Umukama niritutumura ibyo byose bitumbatumbiye mu ngingo zacu. Uyu munsi turashaka kubohokera kuba abana b'Imana b'ukuri. Uyu munsi turashaka kugururwa amarembo y'ibyiza n'ibyishimo. Mbega wamubisha uzoronka iki wirata imbere y'Imana? Niko Bibiliya ivuga. Iri jambo nirize ridukuremwo ububisha bw'ubwoko bwose. Mbega wamvuzi wa y'urusaku uzotora niki mu bwami bwa Data? Iri jambo nirize rihumanura akanwa kawe wihanuce bugufi, kubita ibipfukama imbere y'Uwiteka musi umusara wa Kristo ubone kubohoka. Iri jambo nirizingure imigisha yacu yari yarazinze. Iri jambo nirisobanure amasezerano yacu tuyabwe mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo Habakuki yarasenze, asengera mu nimba kubera agahinda k'Abanyisirayeli batumva icyo Umukama ariko arayaga, kandi akabona bimirije urupfu, bimirije guhwera, bimirije guturirwa, bimirije kwangara. None rero senya guhora ku ngoma, cishije bugufi amarangamutima yanje, ndagusabye ngo uhezagira abana bamukuri ku ijambo ryawe, ryerekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Abana bakurondera mu ijambo bahezagire, abana bakurondera muri Bibiliya bahezagire, abana bakurondera mu itegeko ryawe bahezagire, abana batakikuryaganya kimwe muri 10 bahezagire, abatagitanga n'ubwibone bakagitanga nk'uko umwuka w'Imana bibabwiye, bahumugisha gwije 2 bishoboye n'abahe 3, kandi azi kuri Imana ishoboye barengana uruzobukoze. Ababikoze ari ingumba ndasabye wawe urubyaro uzobukoze papa. Ababikoze barangiritse ndagusabye ubahe igikundiro uzobukoze. Ababikoze bakitswe n'amagara ndasizo ngwara mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya mwami w'abami fashe miri biriko biri yumvigwa mu bwonko bw'abanyeshari. Fashe miri ibiriko biri yumvigwa n'ibiriko biratugwa mu kanwa
k'abamaze gutakaza umurongo, abamaze kwiyuzuza vino, abamaze kugira amasezerano bashingiye ku busambanyi, abamaze kuba abaja ba shetani mu mvugo zabo, mu ngiro zabo. Nje gufatamira imyuka yose bakoresha, nje kugara ikirere bakoreramo mu izina rya Yesu Kristo. Ndase ko barogesha ururimi rwabo, ndase ko bicisha amaboko yabo, ndase ko bahumanisha ibirenge byabo. Bibiliya iravuga amateka y'umumarayika Mikaheli, ingene amaze kubona abagome bagombye kwishira hejuru bakiyamamaza bo mu ijuru, batoratoranye kandi bagafatana amaboko kugira ngo bagwanye umugambi w'Imana, oyakiriye ngo arabatembagaza. Uyu mwanya nembagaje icitwa inabi cyose, nembagaje icitwa igisuzuguro cyose, nembagaje icitwa iconyi cyose. Igitandukanye n'ukuri kwa Bibiliya kibura ijambo cyankirizwe mu izina rya Yesu Kristo. Bwiza bw'Imana nibugaragara bahesagirwa bahesagirwe, bwiza bw'Imana nibugaragara banezerwa banezerwe, ubwiza bw'Imana nibugaragare abavyibuha bavyibuhe, abatunga batunge kandi batungishijwe n'umwuka w'Imana. Urakoze mukozi mwiza, ciye bugufi ubwoko bwawe buri kuri iki gicaniro, ubuzuze mutima wa mweranda, mutima w'ubwenge, mutima w'ubwitonzi, mutima w'amahoro, mutima w'ububasha, mutima wo kuvuga mu ndimi, mutima wo gusengera indwara zikomakomeye, mutima wo kugira akanyamuneza, mutima wo gukunda ijambo ry'Imana, mutima wo gusoma bagatahura. Ndaguhamagaye Imana mutima mweranda, wino twiyobore muri rugendo turimo rugana mu ijuru iwacu. Ndasi imbaraga z'umwijima, ndasi imikorere y'abarozi, uzokwishushanya mu isazi nagwe mu muriro, uzokwishushanya mu musiba nagwe mu iwese, uzokwishushanya mu nyamaswa iyo ari yo yose nase nawe nibici iyo nyamaswa azobasezerera ubuzima bw'umunezero bwo kuri iyi si. Ugukenyuka suko abana b'Imana nuko abavumwe nabo ndabasabiye imbabazi. Uwiteka akore nk'Imana y'imbabazi, abagirira imbabazi. Ukuvuma sukwanje ariko itegeko ry'Uwiteka rikora ico ryagenewe gukora, maze umumarayika ahagarariye abubaha Imana, uwuzana message, uwukuraho karande, uwuhangana n'ibigaragara, bose uko ari batatu, imuri zabo nizimurike, nabo gutegekwa bakadukorera mu isi bitagaragara, imuri zabo nizimurike, amababa yabo nakinge, inkota zabo nizigwane kandi zikore, maze izina rya Yesu Kristo rihabwe icubahiro mu buzima bwacu. Abana b'Imana tuneshe kandi dutsinde, abishimikije amaraso ya Kristo yatubohoraga dutandukanya n'ibyaha tukabona kugira imbaraga, twese duhigwe gutyo isi ironka urukiza ku bwacu, natwe twongere mu gikiriza cya Yesu Kristo kandi tuhagurukire ku birenge bya Yesu Kristo, tubone gukora iby'ubutwari kanatsinda twarabisigiwe. Mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha w'Imana kuri twebwe, kandi ni mu izina rya Yesu Kristo mvuguruje icitwa umuvumo natuye umuhezagiro, ndavuguruje amahane natuye amahoro, ndavuguruje agahinda natuye agahimbare, ndavuguruje ubukene natuye ubutunzi nk'uko Zaburi ya 24 bivuga, ndavuguruje urupfu natuye kuramba no kuranirwa nk'uko igitabo cy'Itanguriro 12 kibiduha ku isezerano, mvuguruje uguhererwa no gukiranirwa, mvuguruje ibisuzuguriro natuye ubudangarwa bw'Uwiteka kubwo gututurwa n'ijambo ry'Imana nk'uko ya 15 bivuga umurongo w'indwi. Ndashimye Imana ko iduhaye ibyo tuyisabye kandi twujuje mu byo tuyikengurukiyemo. Ndanazitira iyo migisha duherewe muri isengesho, ni mu izina rya Yesu Kristo. Iyo migisha ndayizitiriye mu butatu bwa Imana imwe Rudeni, kuko nimwe bwe mugaba byose, nimwe bwe nyene ingaji n'ubuni nazo no mu myaka yose. Amen, 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 amen. Haleluya. Umugisha w'Imana ube kuri twebwe, ubwiza bw'Imana butubeko, kandi duhosagaze urukundo rw'Imana, dukugwe kwigisuzugura icyo ari cyo cyose. Wabubaha umukama nibo bana b'Imana, kandi abayoborwa n'umutima mweranda nibo bizewe n'Uwiteka, ni n'ababitse amabanga yabo.
none rero ibisebuzi, ibihuhusi, imiyaga, ibyo byose nta shingiro bifishe. Ishingiro ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muragahorana umugisha, muragakurwa kw'ibisuzuguriro, muragahorana umunezero, kandi muragahora mwuzuye n'ijambo rya Yesu Kristo, umwami mwiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amina.